umugisha bene data muri uno mwanya tugeze mu mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Ni wa mwanya wacu mwiza wakunda kandi usome ijambo ry'Imana niwo tugezemo, aho dukomeje n'ubundi na ca gitabo tutarasoza. Uyu munsi tukaba turufate umwanya muremure dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dusoze ibice bimwe uyu munsi wa none, hanyuma tuze gukomeza n'ibindi bice. Turicari mu gitabo c'Itangiriro aho tugeze mu gice ca munani, gifite imirongo n'ubundi 22 cyangwa se 22. Turi buze gusoma rwose ku murongo wa mbere kugeza ku wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa, amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba. Ageze ku kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirisha ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi, maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo, imugarukaho ku nkuge kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko, arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igaruka aho ari nimugoroba, ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe
n'impeshi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Amen, amen. Iki ni igice cya munani, reka dukomeze n'igice cya cyenda mu izina rya Yesu. Ni igice nacyo gifite imirongo 29, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 29. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya, murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose. Umurongo wa 3 uravuga ngo ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu, mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi, ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo nibwo maraso yayo. Kuri 5 haravuga ngo kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera, nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu ifite ishusho yayo, afite ishusho yayo. Namwe mwororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwirana Nowa n'abandi be ati ubwanje nkomeje isezerano ryanje namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ibifite ubugingo byose kuri mwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi yose, hamwe namwe ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanje namwe, ibifite imibiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. 13 haravuga ngo nshize umuheto wanje mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso c'isezerano ryanje n'isi. Kuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanje namwe n'ibibaho bifite imibiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite imibiri byose. 16 baravuga ngo umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nyureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti icyo nicyo kimenyetso c'isezerano nakomeje riri hagati yanje n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, ari bo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa ivino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushira ku bitugu byabo, bombi bagenza imigongo
batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka amenya ivyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati Kanani avumwe, azabe umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye n'imyaka 950 arapfa. Haleluya. Iki ni igice ca 9 dusomye. Reka dukomezeho n'igice ca 10 gifite imirongo 32. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 32. Umutwe w'ijambo uravuga ngo uruvyaro rwa bene Nowa. Uru ni uruvyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu na Hamu na Yafeti. Bavyara abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Meshaki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yovani ni Elisha na Tarushish na Kitimu na Dodanimu. Abo nibo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri. Umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havila na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Dedani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mw'isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nico gituma bavuga bati nka Nimurodi, wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi ni Kalune mu gihugu c'Ishinari. Ava muri ico gihugu aja muri Ashuri, yubaka Inineve ni Rehobotiru ni Kala ni Reseni iri hagati y'Nineve ni Kala. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abaludi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakasiluhi, nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutori. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeje i Gerari rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeje i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu rukageza i Lesha. Abo nibo buzukuruza ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari.
nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'uruvyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Geteri na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shela, Shela yabyaye Eberi, Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Pelegi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanijwemo, kandi murumuna we yitwaga Yokitani. Yokitani yabyaye Arumodadi na Shelefu na Hasarumaveti na Yera na Hadoramu na Uzali na Dikila na Obalu na Abimoyeli na Sheba na Ofir na Havila na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga i Meshi rukagenda rwerekeje i Sefaru rukageza mu musozi w'iburasirazuba. Abo ni bo buzukuruza ba Shemu nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo. Muri bo niho amahanga yose yagabanirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Murakoze cyane. Igice cya 11 nicyo tugezemo, cya 11. Dushoje igice cya 10, reka dukomeze mu izina rya Yesu. Igice cya 11 nacyo ni igice gifite imirongo 32. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku 32. Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu c'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatofari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo c'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo c'ivyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari, ndetse izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe, ni ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari yo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Murongo wa 10, umutwe w'ijambo uravuga ngo urubyaro rwa Shemu. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa mwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shela. Amaze kubyara Shela, Arupakisadi arongera amara
imyaka 403 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. Shela yamaze imyaka 30 avutse avyara Eberi. Amaze kuvyara Eberi, Shela arongera amara imyaka 405 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse avyara Pelegi. Amaze kuvyara Pelegi, Eberi arongera amara imyaka 430 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. Pelegi yamaze imyaka 30 avutse avyara Rewu. Amaze kuvyara Rewu, Pelegi arongera amara imyaka 209 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu amaze imyaka 32 avutse avyara Serugi. Amaze kuvyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse avyara Nahori. Amaze kuvyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse avyara Tera. Amaze kuvyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119 ayivyaramo abahungu n'abakobwa. 26 aravuga kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse avyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uru nirwo ruvyaro rwa Tera. Tera yavyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yavyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari, mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludayo. Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi. Umugore wa Nahori yitwa Miluka. Umukobwa wa Harani ni wese wa Miluka na umukobwa wa Harani niwe se wa Miluka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburahamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakaludayo barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Murakoze cyane bene data, Imana ibagire neza kandi Imana ibaho umugisha kuri ibice byose dusomye. Murakoze kubana natwe. Mu by'ukuri icyo tugamije nuko twamenya ijambo ry'Imana, nuko twakunda gusoma ijambo ry'Imana, kandi icyo twizera neza nuko ibi turimo dukora birimo bifasha benshi kandi bizakomeza bifasha benshi. Murakoze cyane, Imana ibagire neza. Ubutaha ntabwo tuzasoma, ariko tubafitiye umutumirwa uzadufasha mu gusobanura neza bino bice 11 tumaze gusoma, kugira ngo twese tubyumve neza, kugira ngo twese tubisobanukirwe neza. Murakoze cyane, Imana ibagire neza kandi Imana ibane namwe. Amen, amen.